Kevin Sheehy. I have 3 sons on the panel. They played in 2011 and 2013. Right. My father played for Dingle in 47. He never looked at football once he came up to Roscommon. Oh, it's brilliant to be back again so quickly after 2 years. Hopefully this time though we have more experience and we'll bring it home. Bring home Andy. Okay. More. Ní bheidh eile hÉireann den Daingean Rís. Quietly confident. Best team is Brigids, but you need the rub of the green as well on the day. That cross was here in 2013 when we won the last time, so I brought it again today for the same thing. Oh, possibly Dingle go there to me back like it's like a horseshoe. Grandson, Bobby Nugent. He's my grandson and he's her grandson as well. Bobby, so we share him, and he's a great footballer. They're a great team. Tá mis sem móid sór agus tá brata ar fud na háte gom. Capan na dhéanam go bhfuil, a scale, but is cuma, in Buaicphointí. Is leor son. Na, déad a ceanna bháin, but bheith gá ceanna rás de fad. Can you Daingean the Chúis Jerry Curtis and create a lesson lyric show? Seachún in súna bhán nach sécinn de Buaicphointí an lá deireadh agus tá chiad ceann fachta tá Naomh again Tom O'Sullivan. Seachún fear a bháid amach na leán Billy O'Connor agus Ceannais go dtí Tom O'Sullivan an sa. Nis mar sin tá Luas again ver mar a sól den sail fólach. Seo hen fer a fwy cúlúntaach an náidirnach ná cuireach nó ná ceadaíoch a manam a scoil painte all in fachta ag Conor Fanrin sa. Sin score more. Every has shock a Cluiche ag Daingean the Chúis acnar a bhí an creaach the yí an farsa Victor shock well creaach ní sé go slacbar agus le cuach an bhlocha le chat is jack ag bhí go leor spáis aige go leor cuachta aige agus art mar sin mar creaach a bhí. Wel, fi mar a caintir is hást a háchtaí sa bheith an tús ag an Naingean agus tá Tom O'Sullivan tá sirsin na park aige dúirt nach Naomh Bríd duine a chur le héad. Well, deire siad an isise dearing peinte glóir te eile. Sin scoring le go dtí seo a bhíon an farsa Victor and Shaw Tom Sullivan tá sé roach a loch Lewis a cléan seo ag Johnny Doher all war the Naomh Bríd fan go bheice mit seo. Toastia go further for us, Jack. Trust go dtí Fallon a chroig an cúl lua sa chluithe le Ceannais. Billy O'Connor a teachtasteach bhfuil sé Peile beag déanach bhfuil meisiad híos le sin Canaan chun na bríd a chuir a sacracht. Seo scoring spirit, Jack. Score ag Taishil go more ó Naomh Bríd. A rís eile faoihrú leis an bhlocail a go leor crinneas in san iarach sin ó Canaan agus score more agus cion táhaach. Techan sa Daingean lán do bhaoine na hauláfa Ceannais ar a barcan sa agus Bob Boulton go fristaige a Robbie Dolan isteach lár slí Ceannais a rís chuige tá scór san ebrithe go hálan ar fad ag Daingean. Rory Fallon duine meoltaige agus cur a chothaige tá seans lean de chiatóig weil bhí mí abair ar a gosan den trosan agus tháina sé dírear. Úpa siar agus tá Canaan a tuairt fé an dá féintin sa tá cuma bha ar a gceann san dhá féinte agus tá míad corlam a gceist sé Canaan. Na príd a déanamh anna bhas i lár na parca Conor Hand. When you're bhéinge pring leistigh da chinibh sé seilibh inis ar a gitóg an ceann san na teachtasteach tá slua hawl a celeora. Noel Mooney agus David Coldrick tá mar bhuirlína tróna. O'Sullivan agus Chan Nugent bheith móine rud a scaile O'Sullivan isteach agus tá peint eile fachtan son aige.
Oh, Jeshella, reached Naomh Bríd. Qatar Bunaka, Billy O'Connor, Edirig Lopalaga, and Bale son, Mark Daly, Sheer Suggery Nugent, Agus Sheikh Cleach, Agus Jartna Mark, Agus the Nashki, go will score fachtig on the Bríd. Butcher Stachan Sonny Lena Harudjenta, Daingean, a Tacht Ceannais, Agus Suggery Paul, a Buaicphointí Kiet van Gead, Bader Nafoil, Agus Dacken Buchender Holland, Gusmir, Agus Tasha Gesha. Jessica Han Masfell Shikiat in the Hurda, Agus Toss Sundiantage, Agus a Stachamil Hul, Connor Hand, when the Croix and Desh Coholin. Neil Moore, neither in the furniture, Brian Cluiche, go follow the yak on the May. Fight Dollar again, Marco Connor, Agus Tons, Brooklyn Shahir, again, Bahak Park. Should score more. Neil Winda, Uran, Akdahian, Kuhn Gullior, Sakiadla, Brian Cork, Kapu, and Shaw's Jude, Auction score in Sprudge, our father fought. Nugent, Agus Naomh Bríd, Leanún Shin, Trust in the Park, Adults Chance, Tam Leo O'Sullivan. Nish Martian Shachwin Hand, Last Mud and Stua, Baden Curn Fevro, and Trastan, Agus Tá Cool, Cool Fachtig at Naomh Bríd, Rory Fallon, a reached. Anna Creaker Fadden Shin, a Hitches, Jaco Iraq Hand, Liam and Farce Effector and Shin, Rory Fallon, Gahard, Sanier, Maraga Major Reach Day, and Kulbaira, like Chatamak, Gavin Curran, Fivru, Agus and Shin, ever the Kuik and Chatas Jack, go Cookduck, Aka Real Mara Louis to Mohammed Shear. They had second, Agus and Blockle, Intak again Tival and Fark, Creania and Ish, Lacool. Fogachin Mata, Philihedi, Paul Gainey, Thomas Sullivan, Agus Conor Gainey, Mascorna, Achlaro, Marker Beard, Istrina, Shodesh, and Council Lesh again, Dylan Gainey, and Lehead the score. Should score in Sprudge, like our father, Nero, Ian Cool, the E, again, Fuentes Shaws to Clare Tag the Brown, Unfelladin on the Hebra, Ishtachni Gainey, Pierce Frost hit it well, Corcusha did the Pierce Frost events of Lloyd and Son, a Cur live at the Catamara. Tashi Giri in the Lawa Kuramak, Agus Kinchiga Kurshi stopped, Knees Lahak, La Iraq, the Paul Guinea and Urshan. Agus Tom Cortadov, Fachtega, Pierce Frost. Nish Lusige Hand. Conor Flannery Currigan hang in their shoe, the Finestach and Kiria. Wish Eric Hitoy, Buntestach again. Nurni Gashka Tastoil. Todd Hand, Treshe Haloher. Well, they're like the Kinnesiach, the E, Shas and Kinnery, Suis, like the Shin Janta, Arishis, Ella, Agan Farce, Effector and Shaw, Connor Hand, a Lehage to Lewis, Agus a Lehage to score. Glonium with Duke Falker the Glug. Us Kinetic Nolan, Nadike Ackley Isata Eddie, Agus and Tying the Brown. Tossun took a stack, got patenta. It's a Gordon Sam McGuire, it came out being beer, shuffling in his Naomh Bríd, Agus on a Homoiliga, Gavin Curran. Well, Eleheda Hansen son, a Dollastach. Nilen score Fachtige, Connor Gafold Sanona. Sugri Marco Connor, Claire Fachtige showed Besha, Tying the Brown, Tag Rom took again Tying Leshin, Pointe, Glor for Elle. Conan, well, Nietzsche Skrile Fishin, passed out the Gestach, Emil Good Brian Stack, Block on Miro to Son, again Mark O'Connor, Noch Trahuil, Lech on AFL and Astral. Tá Cumava Ershin, Tá Machin Dienta, again Conan, Agus Mulla Adolda Asan. Paul Gainey, Tom Boydur, Taka Darlene, Gainey Hukru Hennig, on Tahi, Tak Nusa, Leplian to Blienta Fadiga, Tá Fainta Tokaga. Shata Marshach the Vunturach, Diana and get Conor Carroll, Tashila Tusnu, a skull new about the morning. Nichishade, Machainche Esha, Lagerucht, Matatan, Philly British Stig, Agus Gug, Seneca Bride, Shelev, the Naomh Bríd. Coming Dafahar, Chudnumut, Connor Hand, Nilian the last Inishiko, Achtud Fay, Trastgani Fallon, Kashef Nachtev Mudden Stua, Tasha Diutiga, Rory Fallon, Nirnavika Ach Lahekent.
A bhríon sin scór mirilteach ar father fad and kick Ceannais sa chléad tá méid Johnú sílim go nadúg a bhíal Martin McNally an seo agus tá sé ar tí headú fan go bheice méid a rís le na Chúis na Bríde. Doc Craig. On pressure in on doing fork a chrócaig. Níor cinneal níor chríní sé suas ar Peile go norta sé héin a chur hénig siar. an seans. Se chun Fallon. With your take Van Gownson to go on Tashi Fada Galore. Ta she us now door her son owner. Sin specialta a machas amach bhí sé feici again leis an kick Ceannais in Naomh normalta agus a rístella tatúg smuintú beidir nach mé sé an a dhéanú a rístella ach arcar sin mar críoch. Chun céine táinis go Daingean. Paul McGrath techt na ró. De bheitsteach again Gainey túd fé tá sí techt isteach. Well le héad a Buaicphointí agus tá brat bán ordathe scór míúteach. Sin scór specialta a machas amach fan go bheice méid cáhfuil sé se díreach lastíad an stúa ach a gnám cína a muí ar an chléochain an bhlocha le chat isteach agus arcar a aise tuigann sé táhacht an scór sin a bhríon. Over Spáisiún de bhálta Eddie Nolan a dhéanamh ruthir Conor Hand with a Fada Galore Sáirthe Gavin Curran atá stála bhautanú trí sa chléise. Sin é go díreach tá sé ráiteach a bhríon bhí sé faoi brú ar lína híon díreach faoin trás an rís brú chat isteach agus deanta faoi gáin ó faoi trí ag a nniu anobair. Anobair agus Ceannais Bride chomá cíanna. Eistrú Ceannais ag Naomh Bríd. Bhí duine nó berte ag Daingean Chúis Boca chun tosaigh siar sa. Well, Ceannais tras bearn a choscailt agus an Peile stúra go healaíonta. Thar sé drasnáin. Sin scór mór ó Murlar Parka an sin ever a hawk sin Ceannais an Leroy's búilte arás ag Ceannais Bride mar a luú. Chris céim den scoihann sin agus críní sé go slachtar an a scór fad. Seo dainseach a bhíon de brónar bhí go le rá mar le cúline na Fórne má aimsíon Daingean Chúis cúlína bhaint mar a cóscór ach má aimsíon si scór as mína stúa bhuiinn siad an cléir Ceannais Bríd bhí anna cuaramach ar fad leis an tealamh. Nis mar sin tá deisian sa mu se de bheitsteach ag túd fé tá slua mithebáin sa tlua Charlie O'Carroll bouta bháin eile le Peinte an hóchtach. Sin scór mór a chur an gá chuilí nidir na Fórne ar a garan sé seach an seo neart na Johnú go fáil ar a dá Brian a Conor chat isteachar a críoch ionach ar fad. Well, click an a chruig ach an a bhhartíocht ag Daingean Chúis agus tá fleirtaí slicce siar ach tá córacán mar a thó in Daingean agus é ifri hunsaí inis se chuin Dylan amach go dtíon bhar ceart san áid ceart ach tá sé gá fáilistigh den stúa. Paul Gainey a ligan tegra seach an pass a thugant Tom O'Sullivan mac an chahiirlig tá brat ordathe stig in Peinte bhain de bhar. An a scór a fad bhí mé cosalaat híon a bhíon le fannach there ar an cetóg dríochtú sin las muid an stúa agus léir gur hiic sé beidir go níos mó ama acu nótha second nó mar sin na ggóil le ham chuide breis na chat fásta chuilíad na Fórne. Tá sé fiochan isteach, tá Bert isteach, tá Rory Fallon ar chuine as na cosantóirí. Tá Daingean Corta ag Naomh Bríd, na bheith Charlie O'Carroll agus tá an chumar scéal go bhfuil der Pierce Frost atá. Gaf isteach sa dáneomit. Tom O'Sullivan. Chunas ná fuilsid ina bhlachsa. Gaf isteach an son. Tá an Bert dianta against Suilibánach. Sin scór mór a rís an darna Ceannais a chéile ó Tom Sullivan bhí anna hús aige in Naomh normalta ciúin go leor na dhé sin ach in Naomh breise tá sé néad teach suas na coppla scóir den scoihann sin. Siar an sa. Tá Qatar 5 second chun craibh na hÉireann a bhuachtant amach go dtí Mikey. Tá sé a críne bheith. Cinna diantaige gandal sa chance. Tom O'Sullivan isteach go dtí Mikey with a Fada Galore. Whoa! Tá sé Fada Galore ag Mikey Gainey agus tá Daingean Chúis Snufflahish a charsain. Agus sin rian an é. Mikey Gainey leis buile marathe
Na Maice, Iarnacht, Naomh Bríd, Naomh Bríd, Currad the Green Shoalica, Podgo Corkright, no Wilshire. Well, A Wilshire. Common scale go with kick serious Jock Broke Wilshire. like Martin McNally. Ta kicks there. Brown to stach again, well, Mas kicks there, the stach Edney, Tashi if ha- I rush in Tinne. Girach No one thought of a character on. Well, drama. As a good deal tucht fat. Agus nach trahul Lee, gur a geni better. If they're going to kick Derek, need found their Peter Roll Fuin. Inish is Peile, class, Rangani Chúis, on Kerry Yanov. And the head of Hospantus is the Rory Fallon Sanona. They're so good to suit. Ach, Tasha Butcher. Agus Butcher got drama tool. I get Daingean Chúis and here do river cosach like Ceannais. Wieder a bunk Buaicphointí. This is just amazing. We're a small club, small town, big heart, and All-Ireland champions for 2025-26. Shawty na rudí a bhíonn tú ag súil leis an támar fad agus tá áthas an downer in an nómh. Tá sé just speisialta níor enmar an Cluiche don bliain ar fad agus sin mar bhí nó Bhí brú aige sa County Championship agus nuair bhfuair mar é sin stocha gur dhéimigh an brú san site. Bhí mar ag tógann té cluiche ar cluiche mar há míad site nua go dtí an rud sá níl mar an taithí againn. Níl cluiche le drána go gin ar hen nás. Buaicphointí Lurk again Marco Connor agus tá Brigids Shahar again Mahar Park. should score more. Leo Wine da Uran up Daingean. Léirigh sé Ceannais atá aige agus just a Mascow grúp a hain. Tá ardmheasig na him roirí agus gach céine ar mar. Tá siad a creith inspirádach. Ní féidir linn an rudí seo a bhuachan gan Mark agus sin an slí agus tá bhí anna sásca raibh Mark ar National. Tá sé nach tip mud an stúa. Tá sé díalta go. Rory Fallon. Níor na bhige ach lethecint. Bhí sais tí má mar bhí Rory Fallon ceantas na him Rory go raibh isagan go sé bra abtá é sin íana a bhach look tarlín rudí mar sin. An denomid sin déarnach bhí sé just de creithe. An a díon ar an corp. We struggled the first half of injury time and we kept in the game like we always do all year. We were a point down and then a couple of great scores by Tom Sullivan to bring us into the game, and we might as well go for the win rather than be afraid of the loss. It's the most crazy finish of a game I've ever been involved in. Tom O'Sullivan, isteach go ní Mikey, with sé fada go leor. Whoa, tá sé fada go leor again Mikey Kenny. Agus tá Daingean Chúis. Snufflahish. I knew if Tom Sullivan had the ball coming forward, then they'd all go to him, and I just tried to slip inside. He found me, and I don't know, 36. Another few days, and I don't think that ball would have went over the bar, but thankfully it had just enough to get there. Tá sé Butcher, agus Butcher go drama tool. Na Gainies an túr nach ar súin, isteach go in the Harrow. Say sure. On tríú corn sínsir atá ag dul thar droid catharí mórán go dtí muintear coca gaine. An nua na bú, an riachta bú agus Daingean Chúis a bú. Incredible, like all the fans, everyone that here, like we're in the moment now and we're All-Ireland champions, but I don't think the gravity of this will sink in for a couple of years to come at least.